Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka West Jaintia Badminton Association Shen kan sayo ban pelong ya ke lempung lekai badminton ya ke ba on tip kum ka 36 State Badminton Championship 2019 nadu ka arpra hadu ka live hoi trek mentau nailar arjar kat kendai ha indoor hall ki musniang joai ya kani la penbena de kinong ilam jong ka West Jaintia Badminton Association hapo ka jingilam khmat jong u general secretary uba mewothi nongplo ha ka jekran barkinong pathai khobor ha khatnyau trek mentau nailar arjar kat kendai ha joai uba mewothi nongplo ulai thoru ba nakalyang ka sunjok kala penkhre ban penbet penbiang ye ki jakasa koma po MDC hostel HIB jongka PWD Forest Soil and Water Resources bat kwe nangta ka bam ka di bat kumju ye ki jingdon kam na kamta ki nongi lekai na ki khatwai tili ki district jong kajala khanang bakani kelempong kanlong ka bayat ba yaranti bat ka bashet ham ban pelong ye kini kelempong ka Meghalaya State Badminton Association kan yarap pisa silak sanpo hajar tingka kat baka baduna nakane kapisa haban pelot da ka West Jaintia Badminton Association. Jaintia District Badminton Association ya ka Kalipang Group Sustainable Badminton Championship arjar kakende kawa haus nam da pedang ya kan di ka state championship waman ka hak district kami hai ni hapok juai akan di ka indoor stadium yang ka himus yang dalbar chenong dan Yulti wa bon beberapa district apa state one ye kamjo la ni negara yang district yang ini dapat create players dan di kena under 13 haduk senior players kamjo man hi man kisnam i da tu poi so katong ngai skemi wa haduk sinam la kam da ku create da pulut hi le menta wo encounter yang ni tournament ngai skemi wa ka senior i upwa kis kamat sehingga puan nampak di dalam perbuktian dalam dalam general secretary kejak dalam information ini nanti kita mengenai kita dengan tak ni tak 36 State Badminton Championship harga kendi kini man ke sen ke wali ui kam ke West Jaintia District Badminton Association host ia kini ga tournament ke wa nongkong ada sedang ada chimika house name arja chipang hau osnam arajar khatsan le host biang chimbiang ga ni ka state championship hau nusnam le chimbiang ga mo mani kam host yang ni ga state badminton championship the yuluti hau tu snam arajar khatsan kam aspa ngut ki player na ki district ki pair yang ka Meghalaya wan dia chimata the hau nusnam le yuluti wa noro hi ki district wan dia chimataแต่ก็จริงกว่ายังอีกำกระเซ็งว่าอีเชื่อมพี่ว่ากี่มีเดียว่าขณะว่ากี่บรูกอยู่เอ็มหากาชนองจวยว่ากำจุดเลยหากาวิจัยที่ให้เราคุยว่าหากสเตทที่เลยว่าทิปกี่ว่าโยกีกันนี่คุบว่ากันนี่ก็สเตทแชมเปี้ยนชิพมันก็ชนองอย่างอีอีนี่ก็เลี้ยงกระเซ็งอย่างอีแต่ผมเคยอีละกับตัวกันนี่ปนายอย่างนี้ก็ทัวร์นาเมนต์seci sedang kan untuk arpau kra untuk lepau witrik tiki player wan kita untuk arpau nyau trik teka game sedang kan untuk arpau kra pungkut ika ka lepau wi ta hejing ya to waga jingsa ke jing kabam gadi me kliang sen yang i ta kre untuk di dong chong ya thau sa kam MDC hostel haki IB yang ke PWD Forest Soil Water Resources kamju lại mấy liang kabam jadi để phục khರೆ mấy cái liang cả sen liang i để kamju lại kam ông vice president haki penai telang kedap ya ka fast coaching ya player haki penai February March penai adin itu ne jing sedang yang ka skor yang ikena kamju lại
OM ga inter school hobnai April depan sengek cuai coaching dan sedang biang ika hobnai Jun hobnai Julai te kamu ong ini kalian yang i da le ikat wa jo wa jami bor yo coach la dawan ra ini tanya Shillong wo i coaching i kena yang i da yuluti wa ka performance yang kena yang i honus nem unang ku cucu ko compare lagi snem ko dedek ki players ki wa represent ideman ki kam borok le paprangon naduk under 13 boys and girls 15 17 19 bagi seniors katai bercerang the under 13 boys MG kam lengot u ibami bare rimi lasan suciang o yari tre kendia aga under 13 girls MG arbot teto kerbiang sekeni lengdo baga tips nginyang aga under 15 girls M ko wi he teto Josephina Pasak aga under 15 boys M gu ritri o deme ngplo o wawan Dakar Arman Roy Mon Sambul Lamare Wanjur Nyang Liven Lato Pentubha Bomon Samihi Chela Dionysius D. Chulai, Golden Star Mersiang, Damang E.O. Bare. Haka under 17 boys, M. Delang O. Ramplo, Gregorio Pasa, Rapki Chermang, O. Wan Dakar, Kuntu Bahabuman, Wanjur Niang. Under 19 boys single, boys, M. Murisami Pasa, Gregorio Pasa, Wamper Ludu, O. Rapki Chermang. Tewan hagi men's senior M. Mebankar Chulai, Ram Najir, Dau Lulu, Dr. Peter Lamare, Demenif Chulai, Demihi Kindia, Inar Kindia, Freddy Lulu, wa Urimelan Pasak. In Taiwan, women's senior M. Kisomut, Teto Dorothy Chalam, Wandaka Pasak, Ribahalang Pasak, Wagachanda Saka Kasentrai. Em segi melis anu tu seniors men so mati dia dulu bawa bawa halang nama dia dan penmani competition per duduk ketika inter school ketika itu yang geni tu mau betul yang kena mau involve harga badminton harga game badminton kenang wa haji itu side by side di pura yoki involve di sport and game dan hati dah ki penman ki tournament kami inter school wa yo i players itu grassroots dan di players bom lagi lagi dispam di players MD kami buat jual naduk ki dong per di school per kamu teman tu di school kan ni ka not liberty ka always teman ka best school haji kita badminton kamu juga kimi di school MD players yo dan dai waktu yogi gini pilihan kayak ini tak gini kita jajari ni kita gugur gini kita lepas itu lepas perangut jo jiwa kita dedap komplit ni ada yang ke district level nang ni udah nang dia bika dan kita di district level yo gini tak kita best players yang district wow represent mana district bisa kamu man kan ni mau prepare kan ni ke state championship lah kau wih jingga atau ke financial assistant kau man kan ni memang yoi citengkal nak sorkar kau ke MSBA ini kami kelia State Badminton Association EGI cilaksan pau taka balance ni Taiwan temut hap su nak sen hap pelut nak sen yang ini ni mah kamu man hau tu snap arajar khatsan lo penman ni tu last hari ni hajuai du ke bam gadi le kamu arlak lu du ke bam ni krem dak kenya kiwi tuan kicing du bon tadi mah te dau cham chinge hai ada approach yang kesorkar, nilai yang kesorkar, dong ketua dong kirap, mereka uman kat ni, iwan, dan ini kalian kesenyong ini, tempat kat iwajak jami borang ini, dan percangi belut naga fund ni, the yuluti kesorkar, dong kirap ni dia, jadi itu financial assistance. Infrastruktur kini stadium di UDM apa jual. UAP kauman kini lah, nemah kini lah. The approach of chief engineer yang state sport council, nemah yang repair UAP ke rong korup lah. Kini kalau tak kau ada kau kan duduk tu senang ada kasan.
haduk kat ni lah ini udah last week dang wanga wama vice president o joint secretary dalai chem yang ni yang minister yang chief engineer nolong liang yang ki dong kita ada percang yang rap rai haduk kat ni memban yuan ye biang te kawang kamte wat hi nei bha em hi ki jing duna nei bha kawang ka stadium dem ki thau krek thau krom yang ki players cenrang kan thai dang duna nei te kam ka state championship pun bha ki player bon skinong pai ki ten ka thau lai mi bar ka ki pan khania pan khana ki ni kita mong biang te liang ki infrastructure dang dawa bha